I 10 ljudi, evo nas ponovno na mom kanalu. Danas ćemo raditi prvi tutorial na mom kanalu kako imati ikonicu na YouTube-u. Neku super ikonicu, da. Izvinite što nije bilo malo duže klipova, nek 3 dana. Bio sam previše u obavezama i to. Pa idite u aplikaciju na YouTube, ako hoćete ovo, idete u Play prodavnicu, ako ide igra na kompu ili laptopu ko snima, neka uđe na taj nalog na telefonu i idete na aplikaciju Cartoon Image Pro, tako se zove aplikacija. Ovdje imate muško i žensko, ako hoćete, da vi preskočite ove reklame, pa ajmo odmah na ovog, beši prsta. Imate ovdje kosu da birate ko hoćete. Evo ja sad pravim upravo za moj kanal. Neku cool ćemo, nećemo ovo. Ova mi je cool. Možda ova. Ovu sam ja nekad imao ovako nešto. Ova je cool, ali neću. Neka. Izaberite ono koja vam se najviše sviđa, ne morate baš sad ovo koju ću ja izabrati. Evo, ovo je super, ali ne znam baš. Nemaju baš neki super kose. Evo, ovo je predugačka. Ovo je presmešno, ono. Ovo su neki sad dugački. Evo, na primjer, ne tu. Na primjer, možda. Ajde, uzet ćemo. Koju sam beš te, ono. Evo. Ne, onu jednu drugu mislim da je. Ne, ovo. Ajde, dobro, tu ćemo i sad vidite vamo u koju boju kosu hoćete. Ja ću normalno crnu. Tako, ja ću crnu. Više volim crnu. Tako, glave. Ja ću uzeti ovu glavu. Onda ten. Ja ću uzeti ono. Evo ovaj. Onda obrve kako hoćete. Ja ću, na primjer, ovaj. Ajde, oči neki smešni. Ne. A normalno ćemo. Vidi ovo. Pa gdje su mi sad normalne oči? Ne. Ove su moćne. Ne. Ajde, na primjer. Već ćemo te kinezarske oči. Ne, bre, si normalno, bre. Ajde, uzet ćemo, na primjer, ove oči, ovi mi se najviše ne sviđaju. Onda usta kako hoćete, ja ću, na primjer, neka, ja ću ova. Božam tako usta. Idi ova. Ne, ova ću. Tako izgledam ko manik, uzet ću ova. Nos, ako hoćete, možda ovaj, ja neću nos, realno. Ne želim da ga imam. Uzet ću neke brkiće. Ne bre, loše su odradili. Ne bre, loše su ovo odradili. Ok, da imate vam da li hoćete neke super čore, ja ću na primjer evo ove. Ne znam baš. Ajde, uzet ću ove. Imate neke majice. Beže bilo ovo žensko, mislim da je. Ovo žensko, ovo je cool. Ovo je cool, mislim da ću to. Ako ne nađem neko malo bolje. Znači ovaj košarkaški neki dres.
Evo, Lakersi. Ili Real dres, ne znam baš. A, uzet ću Lakersi, ajmo sad neku kapu, ja se nadam da ću, neću vam ništa baš. Neću kapu. Onda šta, dobro. Ajde, na primjer, neću. Treba mi neki sa 2 pištolja. Znam da ima. Ne znam baš dosta 2 pištolja. Ovo je cool. Da, uzet ću košarkašku. Neki pozadina, da bude neka cool pozadina. Španija. Zezam se, neću Španiju, možda ovo. Ne. Možda ovo nešto, ovako nešto. Ajde, ovo ću. I lice neko ako hoćete, ja neću onda tekst. Možda amazing. You're crazy, nemam pojma. Ok, ovdje sam, i vidite ovdje 2 pištolja sam te, ali ne znam baš. Tako da ovdje imate neki koji vam sviđaju i sad vidite ovo save. Ovo će da vam se pojavi, izađete iz toga i sad kad ste saveli, idete ovako. I sad idete u galeriju. I tu će vam biti Image Factory i to imate tu. I onda idete na podešavanja u YouTube-u. I kad uđete u YouTube, samo namestite tu ikonicu, tako da nadam se da vam je pomogao ovaj tutorial ako ne znate koju ćete ikonicu da stavite. Tako da nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, share i sub, tako da vidimo se u sljedećem klipu.